efie honom no baabi asem ni siye no efie ho nipa ba ko na ye MPP ni wo mu aka ni nyina ye NDC fo eti e declare results ni wie ye no na che se NDC fo no wo mu omatiom group na omudi omonkomo ene ono MPP ni so ate ne ho na ogina ne baabi eti akinye ba ya ni se o ade no mawiem wo he results we pa dia ene na nka NDC na we ni ye ene MPP ni so se daabi ni ma me no aka no ne wom eti yesi we de ye ne awen we de ye ne awen ena ne oye MPP ni na wa yesi awa asade ne ka no omudi bomu ma abusua ne pataye enti awa ate wono mu asade ne tu no ne yeso osa akofa asekan eti ninua ye abone maame baako ne asam no ne ehu ni o maame ko papa ko amidu ena awa akofa asekan na midu ne yefunu se twa wakum no ebe wakum no eti aprosifo ye woso ame akere no ya chese ninua ba Aisha yo de asemi tu dwane chese kpono ankasa kora no ne ho adwiri no wose no onim se ya amanyosem akinye o se no onim se awa abuafua betumi akofa sekan amanyosem ya awa America sei se posukura wo menya bi o ni ya warin posukura menya bi wakum nua wo ho emra so wo magimu nti aprosifo ache no ena asam foforo wo ha sei na sei kura de sija asem ya se emu adwo kakra wo se ye durubiribi mu wo magimu a ewo mu a wo behwe no obi du obi ni naked pictures asa obi ni obi atwempena da obi ni obi aye bibida nani nna ne ho so no ne ya record ne ya di pictures no or blackmail one fa we ya ma eliki na yesi abantie bi efre no Adison ofosu hene won de so na adwuma aboya ne se wo gada sa pictures no de hye ne dem etu wo ho no mu asije no ayidi ama sa asije wo hu ade ewe uni ba bi amnya no wonya free he obi nim se efiasa me frɛ wo ne wo nkɔhye ba bi a mentimi nya sa wonfo ni obi nim ba bi a wonya free wono ne de no yeso ye professional pornographic publicator eti on de na dwuma wo ye no ani ese chese Debi amfansiwa ni aka no ba ebeji gum professional ebeji gum pornographic publicator arrested eti akraseki court na mpanimfo adi ofosu hinasem na omuso ofosu hini ba ya chese hwehwemu omo ye no wo se prosi adwuma no ne nkura ba ta hwe cyber crime omo ye adwuma wo ye ya baby ahye bia enti na omo ye social media yi na abehwe na wadidi atem na odi atum on be tiesi abechew se mpanimfo no mani da ho eti omuso omo hwehwem kwachi ofosu hini no se no on de se wode sa photo no wo yi ma sa ayo a uneke pictures ni wa metua me de to abonten yesi sika pa wode je no wono wo hyedem mo wo hyedem adwuma wo ya no ena ese ya prosifo achi ni ntu yede no kogina amra no yesi 2021 wo di bro nya ni wie ya besa de na kobiem sese di odem ye di bro nya ni wie ya fosu hine wode no ebekwa ma sa nya mbransem no a wo die no watwa so na foforo so ni abatuo ye chi de bo wa wadwi so obedi nsamoni on bechi wo na anu se keta MP o mayi no nipa bi so kwoto hye no so eko prepra no ko bro no wo hono mo na eno so ho asem yese ya chi konfo baako ena najiafo mienu konfo baako najiafo mienu omu nyina te papa ne bro no so na sa hisem na ye woni o na de yenya yi obi MP no de a obi na kan say anamka ordinary Ghanaian na nam pesam che say de enye nipa wonye ordinary Ghanaian bieu yayi no say MP a wo be kom na hye bedwam eti say wo bu na enwo so a kwanye a wo fa so a mokoboro no no aprosifo ache say nipa mien say yesi ebi so adwane ya omugu so ehwehwe wo eti na Ghanaian Times wa ma yehu omu edi nsamoni a ye akiri wo nyina no na ne kurakura mu no yesi amanyoku maako nsia siye ena o maka bomu o ena o macho nkra mama mpani dada John Dramani mama se wonya ne wo ye bia na o masumye ma wo mayimu ohun omulusu ye ni bi o parties no enie parties a wo maka omo ho abomu no APC ayargase wo hia sumye ena enyu ono nko GCPP wonum susu ohia sumye
PNC for ka ho Joy Jacoposa Yabua independent candidate I say we yin ani she wo bie LPG for ka ho ena CPP for so ka ho sa amanyoko nyina say NDC amanyoko no wonu mu panina wo di wanim 2 franc ama won mampani dada John Dramani Mahama se ne bonyu abato nsunsan so ye ba ye ne so a won kokoto na emom se emabunu di animu ene ye hyetai ene ye dede 6 political parties omosi muntwaso na Ghana epasumwie Ghanaian Times no esa mansa na beba no manenka tie for se wo send sika of Vodafone cash so a free dial star 110 hash na sika duduo bia empenduduo bia how they send this from Vodafone cash to any other network free star 110 hash Vodafone. The future is exciting. Ready so and Absa Emma Wakwenya we 12 days of card mass promo for our Absa vertical card no for call Electroland Ghana shop no was Spintex Road no na fe home appliances to say Samsung Media Nasco electronic appliances no what other cards no ta we have 15% discount and then there are other amazing rewards and also air train wash and so say Electroland Ghana Spintex Road branch and as Jumedi air course ho if our Absa vertical cards and call now enjoy 15% discount plus other amazing rewards. That's Africana City, that's Absa Jisha Kakra ewo ho okay. Mamefa daily graphic entwa so babia ekwiade na no si yamanyoko awodo no ena womo so eda nimu ase ye no mo friends entwofo nsie mu a de womo ka fa abato no ho esusu se obi akoma ntone yem obi susu se ne ma nkoyi a court ena wonkro no wode mu nsem abetudwa ena aba ye to ye mu nsem direction abamu no nyina mu no se abato komisa wode akọ Ghana Publishers womo wakọ ya gazette as say no woko wono ma etese na nadanko akufu ado ene ye yato abama no se Ghana mampanim ya wo besoi atoa na memu eso na katafa to so edu ensia ewo daily graphic wode enra university public bill no university bill no nsem ababetudwa na eno ena wode atudwa wo chese esese ya atwesense kakra mrasabedwafo ntimi informo sancha say efri se eneme bu ho no mo a ese sempanimfo ankasa utag ene eku awdo bi esa komum na wo mo kohwe se ye wie second reading no ne ade nyina wo mo ankasa nso enema a wo mo pese eba sa mra no mu no ye de abehihye mu ana na no ena mrasabedwam chia me pani wode atodwa se ne seso senti no enya ade mrasabedwafo bepepre won ho ede wo mo sakwa akohye sa public university bill no asese infrasie emeye adwuma na kratafa etoso edunson ewo daily graphic mu ekwohudo bi te se IDEC ena civic forum initiative ena wo kasen IDEC ne ye Institute for Democratic Governance and a Civic Forum Initiative and also so a kufufro. Wamuna wamudia to just say Nano Kanema Penny John Dramani Mahama ya wotu Frank Adema NDC wabatu mwa wasi mkugon wenyin tumuno wane vioe etwetwen komo eno de tu dwa se ansa no no John Dramani Mahama obabeje atumu se bana ye koto ye no anokwa wadi ntwo no age se forensic audit eba independent forensic audit eba ansana wababeje atum na no na se kuyi e kire se emfamra kwam Famra kwem was obie ni kwan so obeja 1992 constitution ho no akwakote independent forensic audit bia se emra mehwehwe abato no nsunsansom wasesa no betumi abade a ene ne won hwesode wo ho ese 2012 abato ho mansotwe ekoda Supreme Court anim no eduru ba bia na wo mu hian se yetimi eye audit bi ewo pink sheet bi ni ade no court no ankasa ene board mekobi ti se KPM gidin ema ye de adwuma ne se wo monsenti so obi betumi aye se adwuma na ene asem ne ni kan court ansa na court no ahye saa ensese no amana ko ne se pa se ye beja court na kire ho ese ye kwa akote saa ebedeko ne de se ko ese enimre biem e wo Ghana ha se ntinya de a saa de no ese se tumi ba so anopai
Daily Graphic enso so ensem a ode na wonim se Food and Drugs Authority nso wo mo se bronye ye benom ye bedi ye beye bibia aduane ene niema nom de ekoyem no aya hwe yie na hwe se expiry date bibia ye pepepe ansa no wadi na nyese bia ye betro gumonte so sa promotion awodo na wo kwa akwaje na fei ebewie acheru kodi wi ada de asema banti wo se Food and Drugs Authority for do mani edi achi no amanfo nso amokodwa so ena monam na mokoto ade no nso mumie muoni ema muoni ena ho BC result no wo chese sabre epiedwa enu nti esese amanfo kona wo mokokoshe Yemfa the Daily Searchlight and Dwaso na Searchlight anim so any former MP independent candidate ena enei wo hye kiki e wo ha sei MP elect Andrew Samuakwasiama na papa e wo bekro no wo nsania emrahye bedwam kura yese yapam no eti nura nsantwe 14 no anom bisa ne se papa e wawin se wo bekọ MPP wo bekọ ata na bekọ adwoa na wo so media me MPP de hye da me nsan machi wasi owinwie ya eno woye na dwe MPP wo kodwen eti ne esi ye woni edi na tem woni ye se wapam no watwa bibia so won charge obia wo so won charge obia wo kose MPP de hye bibi na si ye eno okoye eno wasan aba na wonim yenko Medina so woni monyamfo Abubakar Sadiq Boniface wo lusu ye no wasi amanfo kasa na wo akwadworo ene wo anye campaign ena no wa mema no home so sente saa enti ne saa nipa empim maduana miensa MPP supporters o man kwoto aba no wo so man kwoto aba ni nti no lusu ye eti mu amo kasa ene wo anye campaign ena na wo hyefie no enye no kore wo ye campaign nenso o man meto aba yenwie wo garu su so mo si DC insi form if so yes abotie DC si won sin na nsi kina was won sin na nsi kina o efisa asemu anipa e wo garu wonum di achecha no so wono en wo sabotage chese emrahye badwani a wanwe no se nya no kure emrahye badwani no atem na no ya wase baby obegina bia ne wo abeka no wotim di watem horowa etu ono a wo hwe patata kremu se papa wo mma wo bewe eti wo wiwie ya mo be ka chense wo numum na sabotage no me be sie awie zemo de ya yiro enra so say ayi pon kataman so ho hopsi adore ne DC no enra nwumre platform so jai nyasem ketwa sa me so no so mo horo mo jai eduru ho abato achiwe ye ni ebetete ni ekwe abato ya Adom na fe na asafo do na de bon kata na poso ede ebrewo Adom 106.3